بانگا حق جکلها آمد گوارا اسلامی چاندی و هنری Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Temaşavanın heyeca ve xeyr hatın bernama Rojevu siyaseti Rojevek germ li peşmeye lewra di navê heftê de gelek mijarên mühim derketin Rojevê lazim e em serê xeber bidin der heqî van meselan da em jî çend gotinan bêjin stüdyoya di mêvanên me qîmet hene endamê gîkiyê Hüdaparê Vedat Turgut û xêr hatin malê xwe razî bin inşallah û rojnamevan Mehmet Baran cû bi xêr hatin serşevan hatin ewil em bi mesela Filistin dest pê bikin meşa berxwedanê hebû di rojberê û çeteyên Siyonîstan êriş li vê meşê rast kirin li ber çavê dünyayê di weşana zindî de bi dawî ku xeberê ku me stend 17 Filistînî şehîd xistin ji xwe ev em bêjin dijwartiya İsraîl êrişkeriya çeteya terör em gelek cara xeber didin niha meselê em bi çi rengî tînin rojevê dirûtiya dünyayê em dixwazin xeber bidin yani çeteyên Siyonîst êrişî Filistîniya dikin di çalakiyekî de di em bêjin eylemekî de 17 insanan qetil dikin Yekîtiya Avrupa neteweyên Yekbûyî Birleşmiş Milletler dixwaze hinek em bêjin ji bo lêpirsîn lêgerîn bike hinek ekîban bişîne vê der belê İsraîl îzna wan jî nade yani İsraîl a rastî henekê xwe bi dünyayê dike henekê xwe bi dewletên ku divên em dünyayê îdare dikin henekê xwe bi wan dike yani çeteyek em bêjin bi temamê nüfusa xwe wek dewletek biçûk jî nîne belê wiha henekê xwe bi dünyayê dike Vedat Turgut û çawa dest pê meselê dikin Bismillahirrahmanirrahim serê ewl û temaşevanê hêja bi silavê Xuda silav dikim û dîsa serê ewl 17 heb birayê me şehîd bûne bi destê Yahudiyê mel'ûn em dibin ya Rabbi tu şehadeta wan qebûl bikî û em şehadeta wan ji vir pîroz dikin bi rastî ev qetlîama Yahudiya a İsraîl ne qetlîama a ewl ne a wê paşî be jî war tê xwanî kirin lewra piştî erda Filistîn işgal kirin di 1947 ji wê tarîxê vir de dem dem qetlîam kuştun talan û erda Filistîn malê Filistîn payî mal dikin dem dem wê êrişî ser memleketê Filistînê bikin ser bajarê Filistînê bikin wê belkî bi deha ya jî cîna tê bi seda cîna tê bi hezara wê Müslüman şehîd bikin wê tepkî û berteka a Müslümana godar bikin gelo Müslüman li gorî vê qetlîamê li gorî vê êrişê wê çi bertek çi tepkî çi reaksiyon li qarşî me wê bidin xwanî kirin ama ku mêze dikin tepkiya Müslümana berteka Müslümana ku kêm be ew zulm ew qetlîam em mêze dikin ku wê zêde bibe lewra di vê meselê ji kerê derket yani di siyê adarê di 1976 de hinek Müslüman li hev civiyan gotin em ê vê tarîxê ji xwe bikin dîrok û bikin dîroka ku erda Filistîn ji bo ku ji zulma Yahudiya xelas bibe em ê di her sal di vê tarîxê em ê bigihên hev
و أمي لقارشي دنياي لقارشي يهودية أمي بيجن دفج عرضامة بردة دفج ولاتي ما بردة فيدرا بتركينة وجفر بجاه هرب يهاوي وتبكي نشان بدن لبالي هر وكيك مجود دا 1976 ديسا يهودية ملعون بسلاحها إيريشي سر مسلمان كرن شش مسلمان شهيد كرن بيشتي وي تاريخي فردا هر سال و فلسطيني كوم بفن د سينوري نقابة وان و إسرائيل دوان سينورا و تبكيكي ام بيجن بسلاح يك بي ام بيجن ايلم بو هاوي و بهزار انسان بجين هاف والهمبر اسرائيل همبر دنياي و بيجن حيرة ونفيدرا حقسزن وفيدرا اشغال كريه فيدرا بتركينن وجفر هرم بو هاوي بيانات دكن داوكي ودقشين لو راد في برنامه ده خالد مشال بخوا اوجي شيء داخل بيه يعني veya بمادة فهم كنن كو دفيدرا امبيجن ايلمك بسلاح ياجي تقوشين ياجي كشتن ياجي امبيجن تقين ورقين تنية لو راب ليدري خود بمويدرا اما مع الاسف يهودية ملعون با خصوص دفي قاوا باشي اكو امريكا بعلني وحماية كر وباي تختا قدسي جتلعافي وببا قدسي فلسطيني بوي هاوي قرار دا و دبازده قولاني ده و فياتي فعليات يعني دبازده قولاني ده الجتياخو وببا الجتياخو وببا قدسي جبوي هاوي نهاجي إسرائيل تدي هناك دبني مسجد الأقصى هناك هولندك جبوك تدي أو معبد حضرت سليمان درخه هولي كل با يهودية بقدر بقيمته دوان تاريخه وبجين هب وهاوي أوجي خباتي خدك دفي هنقامي ده يهودي هر وكيك ماجو ويج أمريكا ويج دولة برلشمش ملتر كوجيرتي قوتن يكتيا ملتان وقوات بقرا وهيز بقرا وان إنساني كو بسلاح وان إنساني كو جبو لسر زمان تبكيكي بين الزمان هاتنا باهف وبسلاحي مزن إريشي سروان بك وشازده حفده حب مسلمان شهيد بك 1200 حب مسلمان وبريندار بك بوي هاوي و قتل عام كريم بزن بك دماغو في قتل عام دك بچوا دنیا د قتل عام شازده آدار حلبچه بیدنگ ما بچوا د قتل عام حمای کو بشار اسد باویوی حافظ اسد بتانق و توپا د شوکته 30,000 انسان دا کشتن کبر سر کبر نهیشت مال هاتن خرا کرن 30,000 زیاده تر انسان هاتن کشتن بچوا دنیا بیدنگ ما كونها لسر مديا تدي نامدار دبي بس ليمون هات ليستن يعني شعبي خوان كوربو جهوان كربو زماني وان لالبو دبي وان هات نقرتن نديتن بتشوا نكو اي امريكا اي انجلترا اي فرنسا يعني اي روجلات ظلم روجلات بلكي ظلم روجافا ابا كورجي وك ام بيجن روسيا جي إيريشي أفغانستان كر لأفغانستان قال قتل عام كر لتشيشنيا قال قتل عام كر ديسا دنيا بيدنگ ما ديسا دنيا بيجن جاوي خقرت ونتني دنيا بلكي إسرائيل في جسارتي جا أمريكا قرت بلكي إسرائيل في جسارتي ترسام مسلمانا قرت بلكي في جسارتي باتفاقية مسلمانا قرت بوي هاوي إليش سر مسلمانا كر وهر وكي كما جو نها ديسا تعزي ديسا شين خصنا وما كي كمان باران وني بتش هواي في مسألة بنرخينن يعني حفظ فلسطيني شهيد كاتن رجع أول د شابمانية دا شابمانية تركيا باسنا تركيا وان خبرة دا حتى نتوينك بوي الهف جفيان دعوايك عاجل الهف جفيان بياناتك دان
دوره herkes şu malakhu o bela bun nehef yani ev Rureşya İsrail o ad dünyayı o ejwan ra hatta bimine yani çareseriyek çava lazım ji erdê Filistin ra lewra navê vê rojê jî dane roja axê yani toprak günü ku Türkiye dibêjin o her sal di vê rojê de jî meş rast dikin dimeşin böyle İsrail her sal wiha bi awayekî şiddet bi bahanê wiha meşê êrîşan rast dikin hem bêdengiya dünyayê dewletên mezin hem jî a Müslümana bi rastî zêdetir me alaqedar dike ser vê hûnê çi bêjin. Belê. Ez dibêm serê Ewlî Xwedî Teala şehadetan qebûl bike înşallah xweyna wan ji bo xelasiya Filîstîn û ji xelasiya xelasiya ummeta İslamê bike bereket çünkü wextê ku Filîstîn xelas bibe înşallah biîzna Xwedê merve umîd dike ku alema İslamê xelas bibe çünkü li wê derê Ewlî dest pê kirine dewletê xerbî dewletê neyarê İslamê di wir de denema Müslümana dikin ka Müslüman li ser piyê xwe ne ew ê karibin tiştekî bikin yan na li wê derê sürekli tansiyonê Müslümana li wê derê derdixin ortaya û ölçmiş dikin bi şeklekî îja meriv hîvî dike înşallah bîzna Xwedê xweyna însanê ku di ber dînê Xweda da mücadele didin û xalisane ji bo dînê Xweda xweyna wan tê rêtinê xweyna wan bi qîmete li ba Xweda bi qîmete belkî em pir zêde qîmetê nadin û tedî bi seda belkî bi hezara divan zemanê paşî da xweyna Müslümana tê rêtinê em pir zêde pêrhetsiz nabin yani tedî rojekî tê em pê xeber didin ji bîr dikin çin mala xwe û di nav merûmaliyê xwe de emrû dinîn û îş û karê xwe dewam dikin pir zêde merhetsiz nake ama zulm ku li Müslümana were li xîreta Xweda dikeve Xwedê Teala wê viya ji însanê dewletê xerbî ra û ji însanê neyarê İslamê ra nehêle wê Xweda nehêle îca Xweda me pê îmtihan dike yani Xwedê Teala ana jî dikare çawa di qewmê berê da ê ku li qarşî Xweda herbê dikirin tedî însanê ku li qarşî Müslümana derkevin û camiyê Müslümana bigirin û nehêlin însan ji Xweda ra îbadet bike ebdîtiyê bike direk derê herbê li Xweda ve dikin yani bi Xweda ra herb dikin însanê ku bi Xweda ra herb bikin ewana nagîjin meqsed û miradê xwe çünkü kuvveta Xweda serdestê her kuvvetî ye û ew jî ebdê Xweda ne û milk jî milkê Xweda ye milkê ku ana di destê İsraîl da ye jî ê ku di destê Filîstînê da ye jî ê ku di destê me da ye jî ana û milkê dunyayê tev ê ku di destê Amerîka da ye jî milk ê Xweda ye wextê ku Xwedê Teala bixwaze çawa bixwaze ê wisa teserrufatiyê bike ji ber vîya umîda meriv heye Rebbê Alemê wê rojekî sona İsraîl pêra Amerîka jî û pêra ê dewletê Avrupayî jî bîne yani umîdekî me wisa heye yani ev ya sadece Rebbê Alemê belkî hinkî zaman ji wan ra zaman dide wan hinkî ber wan fire dike hinkî îmkan dide wan ew jî meqsedekî tê de heye hikmet nê zêde tê de hene yek ji wan hikmeta jî ku ji bo pê me Müslümanê îmtihane dikin Rebbê Alemê pê me îmtihane dike yani ew kesê ku li temamê derê dunyayê bela bûne û ji navê xwe ra divên em Müslümanin û bi wî şeklî bi wê îddiayê heyata xwe berdewam dikin heqeten Müslümanetiya wan çi dereceyê Rebbê Alemê denema Müslümanetiya me dike derece wê derdixe rastî ji bo vîya Xwedê Teala halê hazir daha bêtir Müslümana pê îmtihane dike ew îmtihana xwe didin yani xelkê Filîstîn heqeten ji me teva bêtir ew ezm û qerarlixa ku bi wan re ye pê rûyê me jî spî dike yani mêrikna tên kuştinê û şehîda didin fakat li mala xwe rû nanên û mesela bi salet binê abluqa İsraîl û wê xedariya İsraîl da di binê abluqa wî da ne birçîne û sıqintiya da ne dîsa jî li ser qerarlixa xwe nayên xwarê dîsa mücadele xwe didin welatê xwe terk nakin welatê xwe ne terk dikin terk nakin zaten
و وقتی که ایجاب بکه لی خودیتی دکن و سینگا خود دن گلا دستوالا بسر سلاح اسرائیل دا او اسرائیل کو تو وجدان بوارتنه بسر وان دادشن او امتحانا خو خوش ددن دمینه آمه جی املوان سیر دکن یا نا ذاتا نیارتیا دولت خربی و دولت خیری اسلامی نیارتیا من تابعیه القرشی مسلمانه يعني او نيارتيا كو انا حالي حاضر اسرائيل دكا تمثيلا نيارتيا عالم كفريدك يعني تمام بيك جاركي بيك دستكي دستك ددن اسرائيل جبالها كو دستك ددن السربيه خدمينه يعني اسرائيل بحاله خو بسايي خو وبچوكبونا خو ودنابا عالم اسلامي چار عالي مملكتي اسلامي ومسلمانه يا دوردا بوی هوایی نکاربو بسکنیا هر کس دستکا خود دی که و دستکه که بوی شکلی ددنه سادجه جار جانش بو چاوه مسلمانا پی بویاه بکن و یا دا مسلمانا پی بخاپینه جار جانا تدنهری دولت وانی لحف توب دبن دولت وان لحف توب دبن نتایین یک بوی دویجه اسرائیل نحقیت که یانلشید که اسرائیل تشماوات که حال بو که اگر قوت دستک نده اسرائیل و اسرائیل اوا نرحت نکره شمارت مش نکره و سر عالم اسلام نکره بلا اسرائیل بسری خو نکار بو تشتی بکد نوا مسلمانه ده جار جانا وساد کنش بو کو پیم بخاپینن او جیانا دستکوان پیرا یا لوما اسرائیل وی ایشید که وی حکمیت که اجبر ویا گرک اولی ام مسلمان راون سرپیه خو یا دنیجی از خوازم ویا جی ببیجم نتانیاهو پشتی وی مسئله رادوج دنیای را چاپمنیا دنیای را دویجه د اردی ارتش دنیای دا ان عسکری کو اردیا کو ارتشا کو يعني باخلاقه وتدي حربي جيبك عشرتين ناكا دوي ارتشا ميه اردوغان سرو کمر اردوغان جواب داویه که جواب کی خوش داویه که انشالله و درس خو بسین اما ناستینن دیساجی و ایده خو یعنی نوا چاوی انسان دن هرن و با عقل انسان حنکات کن بله سر مسئله ما گوتنین و کی ودات yani براستی بلکی که مهمانی زمان دولت اسلامی با خصوص ام بیجن ایکو نها سروکو و مزنانتی جوار مسلمان اردکه لازمه اسرائیل ناس بکن و تبی که اسرائیل ناس بکن لازمه هنگ قرار در حق اسرائیل بیداین ایرو هم سر ترکیه بپیون ترکیه لالی که جی اسرائیل جی سروک اسرائیل و بیجن وان منید ایرو د عالی عبوریه ده با خصوص د عالی ام بیجن ithalat و اخراجات ده و تکیلیه و اسرائیل و هبن دیسا ام بیجن ایرو تخمه ترکیه بلکه ام بیجن به پرکی پرج اسرائیل تستندن او جی غریبه که اسرائیل ام ارداوی مزد کن بلکه بیستی یکی ترکیه نینه شخون نیوی چوله لبل اسرائیل و تخم بفروشه ترکیه پرکی بها وی تخمی ایرو لقونیای لدیاربکر لوانه و ملت بیجن نوک نیسک کنمه پنبوی بی هاوی و بتخمی اسرائیل بیجن و جوتی خوب که اویا نای قبول کردن یعنی هم ترکیه هم سعودی هم بیجن مصر هم سوریه هم تمام واری مسلمانا لازمه اسرائیل قدخه بکه و معاملتا با اسرائیل ایدی جناف خواه دجاره که دی براکن yani euro İsrail'in bejin katliam kidke belki keyfahanek insan ated ve vela sarav komar kavme mezekir beçava İsrail tel'inkir. Yani sarav vezir beçava tel'inkir. Hala tel'inkirin ayde milletiye. Milletiş distana esin oratiye girtin. O tu o tekiliya ve şuay Yahudiya nabe, İsrail nabe
تج دسانا من أبي دعاء بك يا جوه بيجا قهروسن إسرائيل أما veya سروک عمر نکاره بیجه سروک وزیر نکاره بیجه سروک وزیر سروک عمر مادام که دیجه اسرائیل دولتک تروریه ایرو ام بیجند در حق پیاده در حق PKK در حق YPG چه قرار تستندن دبی دبکو ویان قرارات در حق اسرائیل جی بستندن ایرو ام بیجن چیلقی قنصلوی اسرائیل ترکیه تونه هیا İran bejin tekiliya İsrail o Türkiye da ali aboriye da ali vekilin galotune heye saroki İsrail beyanat de de pişti van munite tekiliya me o Türkiye daha zedetir bu belki de ali aboriye emper mece istifade kiliye devleta Türkiye. İran bejin tayari Türkiye ku Türk hava yolları te jerte gotun qanda feyda ve ya İsrail Yahudi yardım belki Filistin yardım be. Şu bu yahavi lazım gerek meref samimi be lazım madem ki aviya veya devleta şebeke teröriye bu yahavi gori şebeke terörü lazım çi bekirin de der hakkı İsrail o der hakkı eko alikariya İsrail dike vana bekirin. Evji meselek mühime yani yekitiya navxojiş bu halkı Filistin mühime yani divan deme daviye de ku Mahmud Abbas hene gavin girin gavet yani tekliye xo İsrail kutkür jibo hükümeta nav Filistin birlik hükümeti kudgotun ev Hamas'el hevrunuştun yani yekitiya Filistin yekbuna Filistin jibo İsrail ve tırsekibe levra İsrail ve belabuna halkı Filistin jiddu seritiya halkı Filistin ji projesaret distine لهيله كي محمود عباس و بارتيا فتيح شخوا نزيكي إسرائيل خباتيوان و إسرائيل هفدوره هنا لدجي إسرائيل بتني حماس و إسلامي جهات وك حركات وها بسري خود مينن فلسطيني دناف خودجي يكيتيك آوا بكن اويجي بو إسرائيل قابك مهم به ادوي قناعتي دامه مسألة مي دن هي دناف بي حفتي دا أراستي وقتا موی سحکر جا آژانسا هنگی الحیرتا مچو دانالد ترامپ بیانات کی دا گوامش سوریه بکشنه می عسکری خو بکشین دو وقتا کی نزده حتی بردف کی دانالد ترامپ sözcü کم دویجن دوی زمانی که وی بیاناتی هات کرن او جید وشانا زندیده سوالا جواب تکر جد پرسن دوی هایا مجتن هایا مشته گوشت جتنه یعنی وقتی دانالد ترامپ هات سر اداره امریکا جی مگرک سری خبرده یعنی وقت مرد کی وسط توشمه وشویه وسط سری ته خبردان امجارک دنیرن یعنی دناف سوریه دایه عسکری خودی کشینه و 30,000 لشکر جبهه دیوی آباب که و bir fiil dناف سوریه دایه ibaret neri beyanat ki dayem askeri xudi kişinin ki hemen çağır ve mesele değil. Bistciya askeri useho çedike bistciya ne andike dedi ardik desi peyde de kutum bunu berçave ku tamamı Suriye mnavejin ku tamamı Suriye bistciya şekir ya belki mebgutta davayı ard mezene vi arde biçuk da bistciya xoraj bu arteşa xo ci ayar kriye o lvedere bici kriye و جنش کاف دارته دویجاز عسکری خوش بکشینم ایدی جدسته که ته کی لوی داره بارشی و الهفاتنه چه دک و چه ناک چه چوات که علاقه مجتنه دویجه از عسکری خود کشینم یعنی فناکو از تخیدم دیچم ایدی اون هفت خناخن هون زنن یعنی اگر کتش ناوی در که دنیا عالم دزانه کی و لوی داره الهف خسنه جیب قده و حرب جیب قده و خوین جیب قده چون کی تبرینا و هفت دی و مقصد تجی sadece bu dünyayı tu dünya xo لسر خوینا انسان آواد کی te خوشکیا مملکت خو و راحتیا انسان خو لسر خوینا انسان دنیا تا آواد کی نخواستم لسر خوینا مسلمان تا آواد کی ویا دنیا عالم دزانه هر کس به دزانه ایجا sıkıntıya ku mesela ana Trump dedaya هنك يجناوا ونكو أم تديكو وقت أم بفيجن يكي أمريكائي ذكر بفيجا ده حيران نيارتيا ذاتا ده حقي
سروکی مدا تشتکی مثبت و نویجن اما او بخود ویژن خلقی ما بخود ویژن کی کام تحلیلی بگرن و ببین نخوش خانه و دکتر براله ببینن تراب نخوشه یعنی عقلیه یا نه عقلیه یعنی او بخو وی تشدید کن و دبن تحلیلی وی دگرن دبن خسته خانه کچب کن او بخو درتی دویجه از نه نخوشم بلاکیس از اشتا فلان ایشی هاتم فلان ایشی و اشتا مشرکت شکر و از زنگین کی امریکا ما پشتیوی اجور جی هاتم بون باشقان دمکی از دهامه یعنی اف بخود داهی حالی کی وی کو ندره داید نشاندانی پیپزنی خود دا امورن سر مثلا وی گوتناوی یعنی وی گوتناوی گوتنا کی دیجی دا نینه یعنی تدی اداره امریکا بخو خبردار نینه جبیتشتی و هر رو عسکر زیاده دوند کن ویداری و دویجه زیاده ترک بکم هرم اف گوتناوی بنظری گوتنا روسیه تدی جاره کی روسیا گو از عسکری خو سوریه دکشینم و حقیقتا هنکی عسکری خو برجی پشتی من هرتکو یعنی اف حسابه کی دن دکر و بوی شکلی کایدی هنکا پی بخابینه یا جی تدی شعب هنکا پی بویاخ بکم و جاردن عسکری خو کری که یعنی وی چخی چوا مرف باور ندکر که روسیا پشتی کتیه سوریه و دادا جی گرتیه و کتیه کلکا حربا گرم نما کو ایدی جوی داری در که به هر حربا و در نکه نچه ایجابی بخو سرخوشی برای عسکری خوب و کسی باور نکر آن حال حاضر از جویا باور نکم که امریکا جی دوی گوتنا خدا صمیمی و را عسکری خود سوریه در خوبه و پشتیوی مصرفی پشتیوی وان سخنتیا مصرفه که کلی کریه گرک پریوی گرک زنگینی بنی عرض سر عرض قوم پیله گرک به سالا بخو جتر به هیچ دفعه برده هر جدا نهیل ناچه دوی زمانی که موی بیانات دانالد ترامپ دخوند بیانات یکیش فرانسه هات که وداد ترکت فرانسه اول گو ام دخوازن دنابینا ترکیه و پیده ده نافجی وان هف بینن یعنی جم هنگ مسئله وان پرسکریکی وان چاره سر بکن بیانات اکدن هات کو شخوا بیجن سروکوماری یعنی اندامین پیده وان کربون میوان اف جی بو سبب تبکیه ترکیه الهیر اکدن جی گوتون امی عسکر بشینن او دره کو ترکیه ویگا خوازه پیده را شر بکلوی در پیده جوی در درخه yani Amerika go am jve der dikşin Fransa go estemi der meji kaja xo hanvsan dora nobeta işgali a Fransa'ya yani hayavan jev bu beyanata ku hadan ya Fransa ji duxaze ve mesele usa bu kole Türkiye rahatsız bike unçad bin براستی بچوا حدیثا پیغمبر علیه الصلاه و السلام به الکفر ملت واحد کفر یک ملته بیانات امریکا بیانات غریب بو لبلی از نبارم کو به بیانات و ترامپ سر حسابه خو بده او به هوی اف نه استراتژیک یا نه قرارک کو گلک هاتیل سر و نقاش کردن و هم بیشن کور فکرینه دور فکرینه بو هوی اف قرارات داین لورا امریکا بلکی رسمی به الویدرام اما یرو لشکری الویدرای به چوان افش امریکا پرسی ترکیه هی و بل ترکیه تنم مزانم که یرو زیده 52 امریکا لترکیه هیم یرو امریکا ام بیجن لعراق 5 سال بری گوج عراقی ازیداریم و هاد فهم کنم که ایدی عسکری امریکا لعراق نما لهاد دیتین کو پشتی در کتنا امریکا لعراقی که ول سرکورنما ام بیجم هر رو جیکو بمبا لنتقی نما و جیکو ام بیجن فتنه کن دسته امریکا نتیده تلی امریکا نتیده بلکه جیکی جی نما جبوی هوی آنا جی لعراقی اسه امریکا هنل وان اسا ام بیجن سنی براسر شی باب داویسر شیعیا شیعی داویسر سنیا ام بیجن کرد و عرب البنگی هفت خیاجه کرد و فارس البنگی هفت خ فارس و عرب البنگی هفت قبوی هوی او شیطانیا خود که ایجا بیانات سوری هر چقا ام بیجن هفتا کی
دبیجه از سوریه داریم لیرو سر اخبار مگش و گودار کرد نیتا ترکیه هیا پشتی عفرینی تیکه و من بیجه و در من بیجه ایرو در نقابه عسکری ترکیه و در نقابه عسکری پیاده سیست حب بیجن عربی یعنی امریکا کوب سلاح کتنا نقابوان عسکریوان به هزار عسکر کتیا نقابوان بوی هاوی بچوا کود روجلاتا فرات ده ترکیه خواست کو مداخله پیاده بکه عسکری امریکا دی یا جیم بیجن bayrak امریکا لسر بیجن ملی وان بول سر پیه وان بول بوی هاوی ترکیه لورا امریکا جی دولتك نطوي أبوي هاويكو أيديشي سروان بكت بكو ببا سببا حرب نقابة تركيا وأمريكا ويا ندا برشاوي خو مداخله نكر يرو لمن بيشي يا جسم دوس الروجلاتا فراتي افتش دي سويته كفد بيشامه جبوي هاوي أمريكا هر چقا به از سوریه درتیم هر چقا به از روجلاتا ناوین درتیم هر چقا به اجوار اسلامی درتیم او جوی در نای لورا بتریلیون هم بیجن سلاح لویدر خرج کرد چو رقای جدعی شگرد و رقا ایرو سدی شست سدی هفته پترولا سوریه جرقای درتی و یا کتیبن دسته امریکا ایرو هم بیجن روجلاتا هم بیجن فرات دسته امریکا ده ایرو دخوازه 30,000 عسکری پیاده یا جیوان عسکری کو فروتی ایج عربا یا جی ایج هن کردا بلکی جسی 1000 عسکر وان بکر نوبدار و لویدر دولتک لگوری حساب امریکا حرکت که دولتک آوا بکه بلکی پشتی استا انجرلیک بلکی استا هریمزن لویدر آوا بکه و دوی قرارگاه دل بخوازه و باب سر ایرانی ایریشی سر ایران بکه دل بخوازه باب سر ترکیه ایریش سر ترکیه بکه یا دل بخوازه و تکه و نقبا ام بیجن عراق و سوریه بوی هاوی ولو درا فتنه بکه جو بوی هاوی لازمه امریکا بیناس کرن به چوا امریکا تیناس کرن فرانسا جی ندوتره لو رامون بالا خو بدنی ایرو هر کس زانه کو پکه که به ترکیه بیجن اشیتر پیاده و به چوا پیاده کو زانن PKK و PYD یکم و سرو کماری فرانسایی و بیچه PYD براستی لازمه مرف دستک بکه پیرا خبر ببه حتی از گازی دکم ترکیه جبوک تکیلیا و جبو صلحا و امکارن نافجیتیه بکن امکارن والهف ببینیم بوی هاوی و بیاناتا کستحشی بده جبوی هاوی فرانسا انگلتره روسیا ام بیجن امریکا وانا نیتوان لسرواره مسلمانم اشغالنا بکن لوی درا هنگ اسه عسکری وان درا بکن و لوی درا ام بیجن هر وکی عسکری وان جوان درا دری لبل اس و دستیوان دبه به 10 ساله بلکی به 100 ساله بوی هاوی و فتنه و فسادیت نوا اسلامی بکن و بوی هاوی و ناخوازن که اتفاقی و یکیتیا مسلمانا ساز ببن لورا ده 15 تموز ده تشبس ضربات ترکیه و هر وکی که مگو 52 حب سه امریکا قرارگاه امریکا لترکیه هبون ایرو ام هنگ جیزانن که دوان قرارگاه قرارا بلکی او تشبس ضربه هاتیه داین یا جی او تشبس بلاکو موافق نبونه هنگ جی بلکی خو آویت نوان قرارگاه هل وید راسترینه و جوید رام بیجن رویانه یا جی درکتنه در وی ولاد جبوی هاوی گرک امریکا بیناس کرن گرک فرانسا بیناس کرن گرک انگلترا بیناس کرن و فرانسا گرک جسارت نکه کتی که و عرضا سوریه لورا تاریخ و دیروک امزانن فرانسا کتیه کره هر وکی امریکا هر وکی انگلترا هر وکی روسیا لوی درا ظلمه لوی درا قتل عامه لوی درا ام بیجن حق و حقوق انسان دبه پایمال لورا الجزائر ظلمه قتل عامه کو فرانسا کریه ایرو نامداره من
mesela Fransa ve Türkiye kısmek diye haber biden de doğruca mesela min bije telrifat Şengali yani Türkiye embejin Vanderajı daya berxo dixwaze PYD û YPG Vanderajı paxış bike lebelê wek Efrînê embêjin ku Rusya ji wê derket Türkiye jî serê de şu ne meseleyek wisa ye lihêrek dîsa askerên Rûs hene lihêrek askerên Amerîka li wê der hene û Amerîka bawayekî aşkere min bîcê embêjin diparêze û vê ihtimalê çawa divînin min bîcê telrifatê heta Şengalê jî arasî PYD beyanatek de gu em ji Şengalê vekişiyane ev jî wek beyanata Trump herhalde yani çok Trump ve emir Suriye bikişin PYD jî beyanata gusa da PKK gu em Şengalê kişiyane û vê ihtimalê çawa divînin Yekem Hemed. Bele valla Amerika hatta ku metava بشكل كي برطرف نكن والمملكت ما تام جي بي خو نكن جي مملكت ما درنا كبناشه يعني انا بالا خو بدني كي تدي جبري كو مس حديثا افرين د gündem rojava medavu belki Türkiye بمها beyanat Amerika دیجی خدا رو نشتشتکی نکرد دی من بیچید گوتن ها پیاده کتیه که پکک کتیه که ها اوی درکه و ها درکت ها اوی درکه و ها درکت بوی سوز و بوی بختی ترکیه جی گوت دی yani devlet hala berçava devlet ki mezine yani devlet وقتی که تشتکی ببیجه سوز ناموسا devlet aya yani وقتی که سوز کی دان هبدو لازم اوی سوزی بجیبینه ایجا جبو امریکا سوستنه وقتی که کتبون من بیجه اشخو مرف تبجی باورد کرد مرف دو ها ایرو درکتن ها سوی درکتن چونکه سوز قوی دادن او ویاد بیانات خدا او د چاپمنیه دا جی انسان به سر وقت بون که امریکا ویتشتید و اما هات روژه کی وسط دی به مسئله فرات قالقانی او کو ارتشا ترکیه چو حتی سینور من بیجه لوی داره منهرد کو تدی جبهه و سینوری وی و موزی وی تف به عسکری امریکا و به پیاده وی دوردا نوبت خود گرن مثلا هات فهمی کو امریکا kesinlikle sadece Türkiye ped khapine yani devletteki ped khapine dernaxe ana ji hali hazır tedi mesela pişti ev mesela hadisa Afrinê ku helbû cardın Türkiye daveti mahsekir yani gu kavara emrunin derdi teşiye yani min micfem min mici hal bikin çünkü derdi Amerika rojhalata Fırat'e yani rojava zaten berçave xud erxistiye rojhalata wî ku têda bimîne tiştê xwe hazirlixiyê xwe ûstê xwe yê eskerî jî dûr da kiriye dûr da bicîbûye Türkiye jî xwe yani او دکه دویجه از الویالی خمیجی از işte العالی رجحالات فراتیجی از الویالی جهرم حتی سینور عراقی ایجا امریکا شخورا جار جانا دویجه بلکی تدی ترکیه ویتشتی کر اگر کو بکه وی چواب و اگر کو ترکیه ویتشتی بکه و دور دا به پیادره حرب بکه و حقیقتا مثلا امکانی ویه کوچه و پیاده وان داره جی بستینه و چاخه امریکا نکارد سوریه دا بمینه چونکه امریکا به کیجان بهانه به وجازت سوریه دا بمینم یعنی امریکا و حوالتیه و گویا حوالتیه و اسد تنیه حوالتیه و ایران تنیه حوالتیه و اسوجی تنیه sadece tişte ku desti wî da ye peyede ye îca peyede jî ku tedî ji ortê rave wextê ku peyede ji ortê rabû ew ê Amerîka bibêje ez bi ortaxiya kê li wê derê me yani ew xwe bibêje vira erdê min ez tenê bi xwe têda me nikare wî tiştî bibêje ji ber wî yani ew pazara li ser min bîçe û telrifatê ev pazara ku ji bû nekevin rojhelata Fıratê ya jî علاقه خوشور نین امریکا جی روی داره منفعت خو محافظه بکه و دوام بکه بله یعنی ترکیه الگوری قناعت من لسر معسی و پرزیدن کار و به امریکا بله çünkü insan yani او انسانی کو لسر معسا رو نشتنه و دیجاره کی در لسر پیه کی 10 سوزه 100 سوزی دانه سوزی خو بجی نانینه
ولسر معسا إنسان خاباندنه وتشتكي دن كرنا فنك مثلا دمرل دقو دندر بوغندر يعني او تشتي تشوي دامايا انا عمليه بنهرن بشكل كي وسا دولات خابين ومنفعته وش دن دوام كرني بله لبله Türkiye ve he burada her yani çünkü beriya ku Türkiye leşkere yokta Suri pır sekini yani jiboko mesele eriyem hatayı Türkiye'de bejin lüeder وقتا هی شرع سوری دست بکر هی اول ترکیه جی دستک دهنک ریخستنا دستک دهنک ام بیجن مخالفه و هوایی که آشکره او زمان شر ویجی استعمال کر پشتی که ترکیه مجبور ما تکه و سوری جبو سینوری خطیخ جیک اولهی کی جاگاوی کو دگو آویت یعنی حتی ویگا آویتیه یعنی یاش آنا پیداجی تخمینا من وی بابیجه لگوری قناعتا من کو وقتی بابیجه جو امریکا نکار و به ترکیه را یعنی نکو بقوت از دیجم ها یعنی وین و حرب لقاشی ترکیه و کمپیرا حربی بکاوی ویا نده بر شعبی خو چونکی امریکا لگوری عقل خو مثلا نیو دنیای آویه یعنی تدی نوا خو روسیا دا پای دکن yani Rusya'da ve Nevijmara Neviştana bu şekli vakti kurudinin dünyayla parvetkin yani Amerika vakti ku Türkiye ra harb katadi roja awliya ve silahı xuya kimyasal o hidrojen bombası xo der naxa herhalde nikare der xaji çünkü avanaji ölçki wan heye o kanunu nizam ki wana heye yani dünyada sadece de seviyde habune ve derxsta ama de sehenik insan edine de cihane vakti o istimal bka ve hinki diji de istimal bkan jxo bitirsin o istimal bkan jberwi vakti ku nikar ve o silahı xuya ku جران درخه ای سلاح خوی سویک چی وقتی که به سلاح خوی سویک به ترکیه را حرب که و جزرار ببینه و قوته و ضعیف به قارش روسیا و نکار و دنیای بخو جبرویه و سینگا خونه ده ترکیه یعنی اویا کسی نه وقتی که ترکیه لیخه و امریکا bir askeri خونه که جبهه و بره حربی نکه yani ve embejin PYD پر زیاده لی محافظه نبی yani PYD و ادکار به Türkiye ve bifroşe yani. Çünkü Türkiye dostaki anjiyen bejin devletek kaviye o hevkari Amerika'ya Türkiye şaf dernaha yani Amerika bahvaya ki harba sar dinav soğuk savaş Türkiye binin ser zaman dinav Rusya o devletin harbi de divan roje davi de ser elçiyat ser embejin ajananda düşe hatta Amerika navdaya İngiltere navdaya Rusya şu hele ki viyaliye jarek din harba sar germdi ve yani ev harba sar ve bükür ve hare Rusya ji lidiji gave devletin harbi gaven qavi daveje ev embejin pevçuna dina van her du hezan dem çad binin södat براستی خواستنا حربین نخوشه لبلی حرب کو مسلمان تیتونه بن حرب کو با خصوص کنیاره مسلمانا و به هف کبن لو درام مرد بی خوزی تشکی وری ببنا لورا احتیاجا مسلمانا جهلمک فرهیه ایرو هم رجلات النابین کو عالم اسلام امزد کن لسوری لعراق لترکیه لافغانستان لچچنیای لمصر حاصل کلام احوال مسلمان حقیقتا پریشانیه و با خصوص وان دولت غربی کو امریکا کو فرانسه کو روسیه کو انگلتره ایریشی سر دولت مسلمان دکن ظلمی دولت مسلمان دکن ایجا جاناجی خدای عالم ظالم به دسته ظالما همبر مسلمان هم بیجم مغلوب دکن ایجا دوی داره ترسام اوه بچواد حربا دنیا آیا کم هم بیجم دولت ائتلاف و اختلاف هم کتبون قارشی هف و به هف شرط کرن تدیق قد حفظوق لعاندن دا یکم ده کو 4 سال devam کرده herhalde. Nakaba 1914 و 18 4 سال 45 milyon insan hat kuştun. O da düyem de
ku 6 sal devam kir 5 milyon insan hat kuştun. 5 milyon insan hat kuştun. Bi tevî 100 milyon insan de du herba hatın kuştun. Bajar kevil ser kevil neman. Dedi cana jê hinek navê bajara tê gotin bi de herbê de ku bi tank û top û teyyara bi îro bajarê Sûriye hinek jê tedî merevlê mêzet ke merevlê her alde li vê dera heyat 100 sal berê hebiye. Lewra xanî hatiye xera kirin, em bêjin camî hatiye xera kirin, xan hatiye xera kirin, merev nizane ku du sê mehberê ku însan li vê dera heyata xwe dijîn û li vê dera em bêjin hinek muamelat û hinek tevger hebûn. Ji bo hawî Türkiye xeta herî mezin kir de a yekem de em bêjin du heb gemiyê çûn Rusya û li wê dera yani ji Osmanlıyê bêjin. Türkiye Osmanlı ketê herbê û di wê herbê de 5 milyon insan heyata xwe ji desta hinek jî wek Çanakkale em bêjin li hember İngilîza li hember Fransıza şehîd bûn, hinek jê li hember Rûsa li cephê Bitlisê li cephê em bêjin Erzurumê Erzincanê şehîd bûn wek ustad 3000 talebe di cephê Bitlisê de li cê kevrê qul 3000 talebe ustad her 3000 talebe şehîd bûn ustad û biraziyê xwe Brazî wî jî dawekî şehîd be ustad bi tenê îsîr Rûsa dibe. Ji bo ya belkî wextê navberê hat em karin piştî navberê jî dewam bikin. Belê piştî navberê ser vê meselê dewam bikin. Ev herba sar di nav dewletên Rusya û Xerbiyê de û ev gengeşiya dewletên Xerbî û Rusya kir ve diçe em ê qismek jî hê serê xeber bidin. İnşallah piştî navberê em ê dewam bikin. Banga Heq ji Kelha Amed, Govara İslamî, çandî û hunerî. Banga Heq ji Kelha Amed, Govara İslamî, çandî û hunerî. Kemaşavarên hêja bernama me didome qismê dawiyê de ne Vedat Turgut û Mehmet Baran mêvanên me ne ser gengeşiya nav Rûs û dewletên Xerbî me xeber dida. Gotina we nîvcûma bû û keremkin gotina bixedînin kêkî Vedat Turgut. Dûra em ê behsa aboriya Türkiye bikin. Ev jî meseleyek mühim. Bi rastî gengeşiya di neqeba dewletê Xerbî û Rûs de ji çi dest pê kir? Ji çika Rusya dest pê kir. Yani Rûs çû ajanekî bi kimyasalê ya jî bi hinek zehîrê li İngiltere kuşt. Ji bo yahayî ew jî em bêjin 18 diplomatê Rusya deport kir. Rusya jî li hember vê wek angajmanê wê jî 18 em bêjin İngiliz deport kir ya jî derxiz dervê welat. Bu yahayî ev dewam dike. Dawekî Amerîka ket navê di neqeba Amerîka û Rusya ji xwe ji ewil de em bêjin nîqaş heye ji ewil de hevdû tehmil nakin ew ketin berhev. Yalnız Rusya ku em mêzekin li Türkiye jî gelek Müslüman, kumandarê Müslümana baxusus Çeçen şehîd kir kuşt. Ev ji xwe ehlaqê wê ye. Lê belê werin em ser peyva xwe îro di neqeba em bêjin dewletê Xerbî û di neqeba Rusya de ya di nav wan de îro nîqaş ki çê bibe مرد به قوی فدا دولت اسلامی به مرد به قوی فدا دولت مسلمانه به لو روی قوتی وان ضعیف و مسلمان دوینه قبل خود توب بکن بلکه اتفاق وان بلکه یکیتی وان بلکه چون هاتنا وان وچه به لو راحتانا ها جبر وان دولتا لحف ند پرسین جبر وان دولتا جهف حس ند کن جبر وان دولتا حال و بیجن درمی هفدو ند پرسین اما کووانا به حف کن جبو کوی به حف کن ان شاء الله ve devj warê Müslümana berdin. Devj em bêjin fitna ku di nava Müslümana derdixin. Devj wê fîtnê berdin. Belkî wê bi hev kevin ji bo havî wê Müslüman qanha hêşê xwe bidine serê xwe wê herimba hev wê yekîtiya xwe di nav hev de saz bikin. Belkî serê ewil wê em bêjin birîndarê wan, em bêjin nexweşê wan, feqîrê wan, belengazê wan hene wê herin serê wan destê xwe bi serê wan din wê birînê wan em bêjin tedavî bikin. Belkî بوی هاوی انشالله جبو اسلامی جبو مسلمانا
و جبو حضور دنیای و باش به لورا مرو تدی خدای عالمی د پیشیامه ده چه دردخه چه در ناخواه نبلیه چونکه گلک تاریخ و دیروگ ده زمانه کنده خاد دیتن لورا که فاتح هم باور بکن بلکی تاریخ زانن تدیم بیشم وان تشتی کو ام 20 ساله 30 ساله کو ام دبینن بلکی ملت تاریخ 10,000 سالی یا وان تشتا دی یا ندی yani ام بیشن 10,000 سالی حربی مزن چید بود وان 1000 سالی دم بیشن deprem zelzele ya jî ev qetliam çêdibûn ama baxusus di vê dewra paşî de 20 salî de û dîsa baxusus li warê Müslümana tiştê me nedîdî tune yani em ji kuştunê ji talankirinê ji qetliamê ji kuştuna geda ji kuştuna pîreka ya jî talankirina namusa ya jî em bêjim خراکرنا باجارا یادی ورگراندنا اقلیما کومبالا خو بدنی ایرو روسیه لسوری 30 milyon nüfus 6 milyar nüfus جوی 30 milyoni بالا خو بدنی نزدیک 20 milyoni جه خود دگش کریه کوچبر buna koçbar جوی 20 milyoni 10 milyon şu kadar keti der ve olat 4 milyon adpun Türkiye. Yani şuna Ürdün, yani şuna Kürdistan'ı. O İro ambejin habera İro rojhelata gutayı dibi 50,000 insan bu otobüza nizam kafila çendaye hatine ambejin Halebi, hatine İdlibi. Hayra bana terka vare xokrin, terka memleketi xokrin. Hani aile ki buna dua aile buna sada buna hazara insan. حالی ادلیب شغل حوله ام بیجم دیرو زور لو حوله حمای خموسی یعنی 20 milyon 30 milyon insan ایرونزانه پیش روزا خو نابینه اوج بو سوریه yani ya vak Suriye رو Irak جد في حالی ده رو مصر بلکه بحث مصر بکن مصر ده في حالی ده Türkiye خودی و استراند لورا د 15 تموز کوی darbe teşebbüse darbe muvaffak buna باور بکن حال ترکیه حال سوریه بو حال ترکیه حال عراقی بو ام پیشین رول پیش ایران جه هيا çünkü her devlet سر پیامانه ایرو هر کس قبول که حجبوی هاوی متى اسلامی واره مسلمانا جهلمك فرا احتياجك هلمك فرا هي ام بيجي ان شاء الله بوي وسيله ومسلمان هلمك فرا بستینم و انشالله تکیلی خود دیالوگ خود ناف هفته ساز بکن بلکه یکیتیاد ناف خود ساز بکن انشالله لورا د تاریخی کو امزکن چه وقت حربی مزن چه وقت کم بیجن قتل عامی مزن وک تکوشینا مزن چه بیاد پیویر اتفاق چه بکنه یورو ناتو امزانم کو پشتی ام بیجن حربا یکم هاتیه آواکرن یا جی Birleşmiş Milletler Kujirte gotin yekitiya milletam de pe harba duyem de hatiye avakirin. Ya ji Avrupa Birliği pişti harba duyem ku lawra aglabi devleti Avrupa navve harba duyem de bu. De pe vere yekitiya Avrupa hatiye saz kirin. İjam jid bejin ey Müslüman no ey saroke Müslümana va verin جا أوروبا ورنج ناتوي ورنج يكتيا ملتان درس وعبرته بقرن ونجي بيشتك وان تشتي هاتيا سريوه جي درس وعبرته بقرن ويكتيا ناف خود ساز بكن چاره وخلاصيا ما أبه كو أم فياجي نين نجي ونباور بكن كو حالي ما هي بريشانه هذا جو رازي به تماشاً اینجا مثلا دروای ولات خبر دا دنا و وقت حتی هاتن متخوازن قسمی که جی مثلا ترکی خبر بدن دنا و هفته دا بیانات تک هات راست کردن ترکیه د سال 2017 صدی هفت آبوریا و مزن بو آبوری کم دبین ekonomiya Türkiye mezun bu. Hedefa Türkiye 2023 da teke ve nav 10 devletin mezun jihele aboriye va. Ev tişteki ku meriv pek hoş be. Yani
لورا آبوری آن اکونومی یا دولتی که جبو کو او دولت د سیاست دنیای د جیوی هبه ناوی هبه تشتک مهمه yani çıxa heziyeti askeri hebin nevek aboriye yani İran Kore'ye Bakur dinlerim Kuzey Kore yani jela silah hava jela embejin silah kimyasal va tamamı devlete tamamı dünyayı da tırsine lebeli ekonomiye etine lehiladın başura Kore'ye başur jela ekonomiye jela teknolojiye pır peşveçiye serpiye xod sekine Türkiye'ci gala ku jela aboriye serpiye xod sekine u peş ve hare jibu devleteki İslami ev tişteki başe mekiyef xoştke lebeli jisadi haft Türk aboriya Türkiye mazın bu enved benin lebeli enflasyon jisadi seriya dehidaye bekari sadi dehiye dolar u euro rekord istinin u zede dibin petrol mazot benzin zede dibe yani meve karşı nivisan mego ere abori mazın dibe le millet ne memnune em çoğu bu khoynin ve yani em sadi haft binirin yam le kamuoyu le nav millete binirin بله gerek em le nav millete binirin hükümet le sadi haft nere hatta haftu niv division yalnız gerek merv le rahati u aburiya dinav milleti ka çıkas milleti rahat ke u çıkas millet dikare idara خوب که yani idara خو mesela Amerik ana hali hazır tiştek u düşkule u kazanç dike vakti ku mehme heda car cari da diçe jbu mala xo jbu xwarin tiştek xwarina xo tiştek ku distine roj broj maaşi wi u peri wi pe de hala nikare aynı tiştek bisine gerek mele via binhere الگوری قناعتا مجی عقلمند حکومتی آبوری gerek پچکی خبری ناو ملتی بدن یعنی جی نزی ملتی بن هنکی لحال ملتی خو بنیرن حقیقتا کام ملت راحت بو نبو اگر کو راحت به دولت راحت به çünkü devama devleti li ser pişta milletiye jibu ku devleti be devleti bimine li ser piye xo bimine به vergi millet el serpiye xuye. Vakti ku millet ji rahat ve devlet daha beter rahat be. Ama ev mezin buna ku aboriya devlete mezind ve ligori çi mezind ve o ke rahat ke merv brastit maneki nadi ki. Eğer ku mezind ve gerek lwi goriye rahatiya milleti ji zede be o huzura milleti de ali aboriye de daha به پیش دهارت شکی وسه مردم ملتی نابینه براستی. که ودا ترکوت ونجی دناو ملتی دنن الصحاینه دشخلن خباتن هالبجاریه کن arasتی جبو هالبجاریه جی امی انشالله روکی وبکن میوان هم جبو مثلا اتفاقا سیستمانو خباتن پارتیا و لبله جهلا آبوریه و روشا ملتی چیه اسناف چه دبیجن صدی هفته وجی مازن دبن آن نابن سريع ولا أم بوزبكن أم دنام ملتي دنا اللي بلنا جوه البجارتني براستي وعدا البجارتني دي سامي دنام ملتي خدبن لو راب هدا بار أحدو بيمانك دابو ملتي خا قلت أم نوك فان بارتي دنن كوج البجارتني حتى البجارتني أمي ورن جمع لو را هر وكيل سرمندياي بلكي ونجي تعقيب دكن هر هفته هر روز هدا بار نل باجاراكي نل قزاكي بلكي تمام تشكيلات مل تمام نافچيه مل ام دناوا ملتي خدنا ام اسناف زيارت دكن ام عشيره زيارت دكن ام انسان نخوش زيارت دكن انساني كو شيناوي تعزيه وهبم درون زيارت دكن ام بوان دبن دردار ام ویا پشتیم دبیجن هر وکی گو ام دنام ملت هدنه بیانات داین دبی ولت ترکیه دنوا بیست دولتی هری مزن کو آبوریا وان گوری ملت دولتی 108 دولت هنز وان 108 دولتی 20 دولت ام بیجن پیش و چونه جوان 20 دولتا ترکیه سری هفته و نقطه 4 مزن بیل گوری ام بیجن 2017 الگوری سالا پار
veya براسي كيف خوش ملف دبي يعني الأورا النافا سدوا حشتي دولتي دولتها ما دبي يكم يجي آدويم veya كيف متينة لهر وكي كي محمد آني زمان حيرا أمل كوتشانة أم سكاكانة أم كولانة أم ملت رتي كلينة أم ملت آخين وواخينة زدي أم بيجن اف 4 ساله زدي 40,000 انسان 4,000 ام بيجن اي اسناف دكاني خو كبنك قابات كلن يعني دكاني خو قرتن تجار دكاني خو قرتن جبوا فيدرات شكي غريب هي لورا ديسا بيانات داين ايرو ام بيجن سري هر شخص اكي دبي يعني قالرا ملت هر شخص اكي دبي 10,497 دولار حيران ملت دبي دبج 10,000 دولار برده ولا يورو بالكرام ده مليار اكبر تنه 1000 دولار تنه حتى 500 دولار تنه حتى ام ديندارن وبراسي ديسا ايرو عمل بتركي دبيجن تدي اف جاري açık yani farka cariye çi yani kemaya a cari gori salapar İran mezedkin ku 5 katrilyon yani bir pereyin nu dibe 5 milyar o 100 milyon تدي لازم حساب makinesi جبوك veya mana bine zaman gori pere beri piştivan rakama te سرماسي ومرب إيرو لرعاليته مزدك لملته مزدك ملت دبي أم حسابي لغوري أم فهم بكنج مربيجن دو دن دكا چار إيرو دبي حيرا ود دايا من زم ممور دبيجه إيرو أصناف دبي أم بيجن إشي دبيجه ود دايا من زم جسدي سسي يا جسدي چار يا جسدي پنج لورا شش ماهی اول سدی سه یا شش ماهی داوی سدی چهار هات گوتن نها الکیجان ام بیجن اشیای مزد کم الکیجان خوارن مزد کم سدی چل یا سدی پنجی یا سدی شست زم هاتیه ایرو لترکیه بلکه به میلیونا وسایت هنه خودیه وسایت هنه حیرا دبی بنزین ایرو به شش باغنوت از بنزین دستینم ایرو از مازوت نزدیک 5 باغنوت دستینم و براستی ایرو سریا 5 ام دبیجن ام لقارشی دولت دن ام پیشوه چونه ده آلی آبوریه اللي بلي ایرو ای درن حجی دبی حیرا بری ادچون بالسد مليون تركيا يعني بالسد قروش 600 باغنوت تركيا مدسودو 5 ريال استندن ايرو بالسد مليون تركيا از 9 مليون ريال ناسينم ياجي بري دولار ب 100 مليون دولار ام بيجن 150 200 دولار بو تركيا بري تركيا ايرو بيه 4000 یک دلار کی 4000 پری ترکه و هی زیاده دبه و پری ترک لهمبر دلار هی کم دبه آیا پشتی اسنافه ما پشتی ملته ما پشتی گندیه ما پشتی باجاریه ما پشتی چفتیه ما veya dibine hayrat bey ka kazancağım çiye lora lgori sala par az peş ve narım az paj ve düşüm iro am esnafa ziyaret dikin dibe 2017 hem bejin harba Suriye hebu hem muhacir u koşber hatbun hem bejin le Kurdistan tedi sinora hatbu girtin referandum hatbu ava kirin pişti referandumu em bejin lurhinki sıkıntı hinki tengasi çebu ali devleti ecnebi em bejin ambar bu da bu ser Türkiye bu havi hinik dali aburiye de kemasi çebun lebeli bir ümide ki lebenda 2017 bun ama vay de maha kanuni de maha sıbati de maha adari mesnafa ziyaret dikin hayra dibi khuzib khud 2017 khuzib sala par çünkü levra mezetin ku naha em mecburun em dikane xo bigrin em mecburun em işki din xor bigrin bivinin em çiş bikin
اجبوی هاوی لازمه دولت حکومت هی ملت تبکی و راقصونه که هریم مزن لورا کل دولتی اروپا میزکن چه وقت که انسانی چفچی درکتنه کولانا درکتنه میدانا نه دولت نه حکومت بروانا نسکنینه چه وقت که انسان فقیر برچی بلنگاز پپوک درکتنه میدانا و باور بکن نه تانخ نه توپ بروانا نسکنینه هیدی ملت اویات اینه زمان جبوی هاوی مادم که ایرو دیسا بلکه اکونومیست چطور زانن ده آلیا بوریه ده لبنه دبی که به تشویق قردیا به تشویق امبیجن اف مزنانتی چه اف پیشبون چه بون یعنی دولت اکونومی مزن بو جبوی هاوی لازمه جبوک تشبسا ایش یا تشبسا ملت ببال فعالیتا ببال امبیجن خباته بکه لازمه ملتش تنبلیه خلاص بده رو تنبلیه هری مزن کو ملت کتیه چیه فائزه بانکانه لازمه فائز کوکه رابه سر کمار بری کو ام بیجن 2002 و بیجه حیرا فائز لازمه بیرا کرم بیقدخه کرم لورا اف هری تهلیکه جبو ملت من جبو دولت آمن اما کو پشتی وره گرن نبیجه ولا تشتر مفهم کرکو ام خونه خاپین فائز ایرو رعالیته که ام نکارناکم بیچاره پیغمبر علیه السلام هات فائز را کر و گو فائز بن نگه میده و بیچاره پیش بچو لازمه ام جی ویا بینن سرماس دین سرماسه فائز ایرو نل گوری عدتا منه نل گوری ملتی منه نل گوری باوریا منه گلک وی فائز مادم که ملحنبر روجاوانه هم بیجن وان چیکیه فعالیت روجاوا مخصیه وی حالی ایرو فائز مادم که جوی در هاتیه و بوی هاوی ایرو ام بیجن بانکا قانداک و قزنج دیگه دولت قزنج ناکه ملت قزنج ناکه لازمه اف مثلا فائزیش کوک تبی حال کرن اف ملعنت شغله بیرا کرن بله وقتی من ما سیدا خیمه مایه امی بحثا مصریجی بکن لمصریجی آراستی هلبجاریه که بوله بله جوه هلبجاریه را مگو تیاترو لورا جسدی 38 کس چون سر صندوقه و سر و کمار سیسی یعنی سیسی داربکار جسدی نوت هلبجاریه ده امبیجن سریکت و دیسا بو سر و کمار اون وی تیاترویا مصری چوا دنرخیم که کم همه بله الگوری ابرای که هاتنه داین یعنی او انسان کچونه سر صندوق و رای خدانه یعنی سیسی نه سر و کماره یعنی ملتی وی نه عجواندیه نانیه سری او ملتی که نچوی سر صندوقه و رای خود ندایه و مال خورونشتیه تبکیه خود نشان دایه و نرحتیه خویا جسیسی نشان دایه سیسیش بلکو انسان کی خداره و عسکریت انسان قتل دکو و بسروان داد چو و به سوجو به گناوان دگرو دا وجه حبسه و ظلمه لوان دکه نکارن تبکیکا خوب بشکل کی دینه بدن نشاندان دان نشاندان در کتن سوقاقا اویا بظالمتیا خو و دولت غربی وان کشت و تشتی نمای آنی سریوان به هزار انسانی وان هاتون کشتنی اویاجی تبکیه و سچمه کن نمشروعه وید ده نشاندانه تدی ده قانونی دولت دنی داجی وقتی که یک با عقله کی سالم لی بنی هر و یعنی به طرف سری حساب خوب که و دارلندرما خوب که گرک و سچمه آنا باهتا ابطال کرن جسدی 38 حب انسان جسدی 38 انسان چونت رای خدانه لوی داری انسان کی کتله کی پر زیاده مزن لمالا خمایه و نچویه تبکیه خو نشان دایه یعنی گرک تبکیه وان انسانا لسری به سکناندنه داخوازی وانا چیه به پرساندنه بیجن حیران ام سیسی ناخواز و ام عسکری دربه ناخوازن هری کرن دربه کرن هاتن مملکت ما ویران کرن و چه آبوریا مهبو او دخونو بوان داد چه فقیری و بلنگازی و سخنتی مملکت ما دا چه کرن ام آنا سچما خو بنچوینا سر صندوقا
ام ددن نشاندانه گرک هنکیا جوی عقل خو يعني درس بستندا وسيسي راكر نجوي دري ببرنا يعني الجوري قناعتها من في سچمي سيسي برطرف كريه و جرى قلت جوي دري هرا جاردن جي ناشا ذاتا تدي بشكل كي جسدي سي وحشتي شويه سري جوي سدي سي وحشتي جي جرايوان جسدي نوتي وان استنديه يعني او جداهي تدي عسكري خو او انساني كود بردا جاني خود دهات دورسي بد جاني خود نادن منفعت لباويه بتونا زنجيني مملكت وان عسكرا دخو جلجكا مملكت دخون و سيسي جوارا بيشكش كشانديه جبوان خوارنا وان هندا نبا عسكريه ويدكن و ويد سرس قلت خد هيلن او انا بتمام اوين وحيلوان او قص رايستنديه ابي جي نشان ده كو فعلي ولا رخصيسي لوي دري سچمه هندا كريه لازم كو جوي دري درك وهره جلجه وي مملكتي بس ايدي كربني ايبوتكي را وهره سچمه انا لغوري قناعتم سيسي هندا كريه غير را وهره سه kesan دو kes ne çune yek kes çeser sindoqa li Misrê tabloya ku haya bû malava vaxt de jorazî ve Mehmet Baran ve da Turgut Serşavar hatin de jorazî ve ama şavarın hejam hatin dawiya bernama xwe bimînin xêr û xweşiyê de amanîtî Xweda